Kuria tiko hoya ngoma na nikio Makombe Pilot aragwetira ndea ya hwaine niyo dina akirugoria kambuni ya Msafiri Caterers. Igongona riri rigakorwo Blue Springs Hotel Friday ya mweri 13 mweri wa gatano kwa thinacara cia hwaine o nginyagia ruoro rugetema. Tigiti ni 1,000 mwena wa VIP na 500 mwena wa regular. Ikeno ni mama ni amwirio ni mithemba yothe na wikurukia na kirio huthagira hatari marihi ma nyongerera. Dressing code ya igongona riri ni red and white. Igongona riri nirinyitetwo mbaru ni Gikuyu TV mururi wa Mugikuyu o hamwe na kambuni ingi itiganite cia wonjoria. Ha uhoro makiria no waraniria na Makombe Pilot kuhitukira 0722 470 536. Nedina ukireherwo ni Makombe Pilot kuria Blue Springs Hotel mweri 13 wa gatano mwaka uyu. Gutira ni kuhingisha ni amu maisha maya tiri haso tutikegie na kariko.